Ajiwi Kamataya Baoping Gwali Northeast Chinau Akali Moray Sami Haira Chief Minister's COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme Tankui Kawai Form Migasang Atam Aya Aina Hapok Haira Mirabai Januli Kalem Aina Kari Tongkangasaka Drug Katanao Bingli Ninkashi Pongshok Haira Lake Kayangator, Aju Bao Rimpawan Zimik in a Pamidle, Aju Bao Maisa in Anganang Rumsa. Gwali Northeast Chinau Akali, Moray Samika Highway to shortly, Kubem Police na, Mi Kanili to Quihira. Sudagar Naik Koho, Zingum Hang Turuk the Gatum Gagahaya, South, Gwawi, Mi Kala, Shampunat Singh Koho, Zingum Tumra the Kani Gagahai. Daily we me Anina Shinau Bavu Jili, Jimiksho Kutumtang, Duknar Laga, Magapaji Kasana the Hanga. Hangda Kale Shinauji, Jingum Maguda Panga Ngalanauna. Kala Ali, Shampunat Singna, Gwali Otban Mira the Gwali Northeast Chinau Akali, Moray Samika Highway to shortly, Kubem Police na, Mi Kanili to Quihira. Sudagar Naik Koho, Jingum Hang Turuk the Kutum Gagahaya South, Gwawi Mikala. Shampunat Singh Koho, Jingum Tumra the Kani Gagahai, Daily we me, Anina Shinau Bavu Jili, Jimiksho Kutumtang, Duknar Laga, Magapa, Ji Kasana the Hanga, Hangda Kale Shinauji, Jingum Muguda Panga Ngalanauna. Kala Ali, Shampunat Singh na, Gwali, Otpam Mira, Jirek Laga, Rakhanga Sakna the Hanga. Jitada Nalavuji, Gwali, Aju Gajangwi, Tarik Muguda Turuk Tang Kavana. Kala Tarik Maguda Jukothang, Nalavujina, Dugnar Haikasa, Flat Aina, Yamshok Huida, Police Li Hangakuina. Gwali, Twiga Hai Haptalila, now Shinau Kanili, Mi Matina Moray Sami Gahai to short la Shokta, Ashimatili, Police na to Kuihaira. Chief Minister's COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme, Tan Kui Kawai, Form Migasang Atam, Aya Aina Hapok Haira. Tan Kui Kabai Bing, Rakara Marangwi Tarik Shini Magarang Laka, Form Misang Baira. Scheme Hui Face Kareli, Kapangukui Bingli, Marangwi Tarik Taratang Transfer Sami Pogra. Scheme Jili Lupa Ting Panga Installment Kani Aina Miki the Kalena. Scheme Hili Application Mikasang Bing, Jingum Tarada Jishodwi Atung Pulungra. Kala Form Aina Misang Ran, Psychology Kuchicha District Wi, Deputy Commissioner Li Misang Baira. Chief Minister's COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme He Shimkur Akawi Aina Mi Akamangna Tasangabaina. Scheme we form download Takawai Kalachuli Tagasangwi Maram Kubmay Tengayako Social Welfare we website www.socialwelfare.mn.gov inli Bayang Paira. La Maningaka DC office we Aina Tegui Paira. Hiwi Maram Hiling Han Kangai Leaka Ukrulwang phone number 9612330029. Kala Kamjong Wivang 7005774296 li Ngahan Wami Baira. COVID Arima Gagap Wivang Shorkar we Ot Kasanao Pingwi Tolop Makam Pai Mara the Guwahati High Court Nata Haira. Kala COVID test Sakavai the Ot Kasa Pingwi Aina Lupa Mukwi Pai Mara Kuchihi High Court China Jizumi Haira. Hangda Kalehi Muku Gajangwi Tarik Tarada Shini Tang Nagaland na Shorkar Ot Kasaping COVID Arimakab Aka Ot Masangasak Tolop Mami Marada Shoka Hai Kasajili Mamaya Kangai Public Interest Litigation Takasangli Justice Songkupjung Serdo Aina Justice S Hugato Swang Hana Yang Sangmida Jizu Kami Kasana Nagaland with Chief Secretary Kala Principal Secretary na Maram Hiling Hanka Kawai Court China Po Haira. Maram hi Court li Chadwa Fuki the Kalena. Kala Marang we Tarik Tarada Jishatang, Yang Sang Nuki the Leia. Tarik Jimara Rang Laka, Atang Hanga Hai, Jizu Kami Gacha, COVID Ari Magakab Aina Tolop Makam Paimara, Kala Tes Kasa Aman Mukui Paimara, Kuchihi, Nagaland Shorgarna, Shur Kawai Court na Tami Gahaina. Kareli Mirabai Janu na Shim Aina Kuman Lambagli, Training Wawa Kachili Kuung Kavali, Kajot Sam Kapang Paningung the Jiwi Atamli Ali Kalem Aina Karili Tong Kangasaga, Drug Katao Pingli, Ningashi Pongshok Haira.
จิทารันยารุวิการีเลยสาลมีกปุยฮอนบัมไฮดมีราบายจานุฮีนงปักกักจิงคือวิไอเนคุมันลำบักอินฟาลีเทรนนิ่งวิวังอัตมจาดวารุขวายดอีทางมวยรังดูเรลวิไอเนสิทวีเงเลยกพุงทรักลีตงวาวาจียดหังจิตาดทังกจีดจัดมีราบายเนทรักกท้าวนาวปิงจิลีละงสดนาวสักคุยก็เลยอาทุมเนเลชิลักไอเนอาวิวังทังกจีการีคำมีจียดหังอารมีราบายเนอาลิงจอนมีกหายทรักกท้าวนาวปิงจิลีสัมพังไงก็เลยอันอาทุมลิงจอนมีกไปจอนมีไงยดพงชอกไฮระโตเกียวโอลิมปิกส์ลีอายาอาซามุยลอฟลีนาบอร์กาฮันคุยสัมพังเดsemi finals วัจังไฮระอายา women's welterweight 69 kg quarter final ลี China วิเจงเนงจินลี 4-1 ไอนักคุยสัมกับพังนาโตเกียวโอลิมปิกส์ฮินะลอฟลีนาวิวังโอลิมปิกส์เคร่งสายก็เลยราดเคล semi final ลี world champion ดาร์กีวิบิวสนาเซอร์เมนลีเงียวกีเดเลยแบดมินตันชองPV ซินดูนะญี่ปุ่นวิไอเกนยามากุจิลีคุยสัมพังเด semi finals กาไฮระ NSCN IM General Secretary TH มุยวาภาษามริมพาลรักไฮวิวังยารีอาคุบวันเสหาสามีเดเคลจิลีตังคุลกตมนาวสักลองนั่นละงรุมเดลงจิวิเสหาพงชอกไฮระอาวาครูที่มุยวาทักเดภาษาพามวยฮารุโนกจีฮีลงจิวิเสหากษาเนเด DKS นพงชอกไฮระNagaland we Pek district li NSCNK Niki Sumi we Shipai Matili Assam Rifles na tukwida atumi nongmei theiru kala mobile phone kuthum khuitumi haira da hanga Zadalai kachi pau samphangda Assam Rifles aina state police na ngurum laga Shipai Mati chili Fuzirioli watu kukhina da hanga tukhui ka hai mi ping kala ot pingji Fuzirio police station li misang haira Arunachal Pradesh with Tirap district li khalai Kotam Forest li thui ka yaw thang NSCNK Yungang faction wi Shipai Khanili security force na kaptha thaira Militants khani apom chili chata lai kachi pau sam ka phang aina Assam Rifles kala Tirap police ngarum da joint operation wakasana da hanga Shipai khani chili makaprang lakha hamsang khawai hanga khani jina mangana sangla nongmei kap kushok aina security forces na la kap da chili NSCNK YA khani ji thika haina da Assam Rifles na hanga kachi pau samphanga kap that ka hai khani wili lai ka sa khutlai nongmei ngatai dei da tara kha security forces jina phakhui haira NSCNK YA wi mi tharashika apam chili pam da kachang akha ka haira kala athumna ring anai wi ramnaw pingle house tax wi ming aina paisa po chatlaga mami akha machit chata raga haina da paujina hanga apam chili chongfu ke semai contractor lila paisa mi khawai machitra shum ka haina da hanga chikatha otsak khamkhui khawai sa da Assam Rifles aina Tirap police na yang sangra da khalaina da Assam Rifles na kahang pauli samphanga aya hengang police station li gazang khurai hegru mukhong li curfew ayen kaida chongfu khoreli gazat ping aina hengang police kala IE police ngurum laga akhon ku shogli ka chakshida pangkang rok haira curfew ka kai ping china police wi kari li ngulung kui thamda ka kai ka tek shok haira kala police personnel ku thumla sajha haira ocho chili gazang kala chat ka sami thumra shikhali police na tukhuida detain sa haira da pau samphanga Kamjong Community Health Center li COVID ngahagasa mi shinili aya discharge sami haira Ariri Kamjong COVID Care Center chili COVID ka gazanao mi thurugli ngahadale aya ngzin we report athishuda Ukhrul district li mi mati COVID positive samphangri haira Town Hall Screening Center li mi makuda mati test sada akha positive samphanga kala positive kuthumna district hospital li samkaphangna 7 finance contact tracing mi mati test kasali positive masam phangmana da DSO report na hanga COVID second wave khara hili Ukhrul district li Arri Rashung da COVID positive samphang ka hai hi ayawi mati ji jang da shajiko tharada jiko ka shung haira Arri Shang kala COVID care center li ngha kasa mi khani li aya discharge sada Arri district li COVID kazada khlai mi shakha apashini leida DSO report na chithemiya
Aya aina tangda ayar aina Manipur Ungazang airport aina entry points pingli COVID test saka hai hi milakshini thingthrada mati hang thurukda phanga kashung haira kala state we apam ngatai tai we laboratory test sada psycho rungurum laga aya COVID positive mi shachishat hangshini da mati samphanga da state we IDSP na chithemiya ayang zin aina tangda thekukhui athishuda COVID positive case Imphal West li Mishakani hang phangada kuthum hina jungmei kap da samga phanga saya kala Imphal East li shakha hangshini da khani Bishnupur li shakha thumrada shini Churachandpur li hang chishadak mati Kakching li hangshini da phanga Thobal li hang mati da chiko hina positive kuchunga li changdalai Ajon thang tarik mukuda chiko aina ayang zin alungli state li COVID kazat aina mi muku thisangli ka haina Arwi rashungda mimau hili thisang ka hai Manipur li machine thingkha shaphanga hangmati da akha ka haira kala arwi ri mi thingshini shamati hang thurukda shini na COVID kazam hunda laya da ITSP report na chithemiya Ajwi khamataya pawping lalduida pamili Gwali Northeast Chinau Akhali Moray Sami Haira Chief Minister's COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme Tangkui Khawai Form Mikasang Atam Aya Aina Hapok Haira Mirabai Januli Khalem Aina Kari Tongkhangasaka Drug Kathanau Bingli Ningkashi Pongshok Haira Aju Pau Hinang Jang Haira Pau Nada Clay Nutum Psycho Relate Ringapa Kala Kamahaya Zim Chong Saserano